Amelo lai yaunga leali ia ufe ave oa so ua toto eviai o lau afio o loa lofa ua nau nau e au au na tuia te oe ia e talia o au atoa o loa lofa ua nau nau e au au na tuia te oe ia e talia o au atoa. Ia le tua, whaatalofa atu le nei a fiafi i le alofa ma le anga le leo re tātou wa lii, te mai loutou soifua ma lou nei ola, whaatalofa atu le suafa manu malo Yesu Keriso. Fea lava se tafa le lalulangi o lo e mafuta mai ai. Ia, vi ia le suafa o le tātou wa tua te le tonu o lo o manuia oe, ia e le taita inga mamana lo tātou wa tua. Ia sanga vi ia pea ma sanga wha manuina lo na suafa e le nei fo ia fiafi mo le avanoa. Tātou te mafuta ai lana upu. Stalo i le atua, ia wha peo na vele nei a fiafi o se a fiafi e wha malo si au i le upu o le atua i lau sāwalinga wha le anganga. Whai ai e le atua, ia se mea fau, se mea sili, i lo wola wha le anganga, ina ia mawhai o na avea oi ma wha manuyanga, i tonu o tino Keriso, i le nei fo i a fiafi o le nei a fiafi. O le a mata ai se tātou a new series, amen, se tātou a onga fau, ele o se a onga fau, ai ona, I think 2 years ago, na o tala noa i le mata upu le nei, ma o se mata upu e iailo utali tonunga, so o se tangata a whai o e te mafuta i lunga o Kevin Life Ministries, ma e fia tātou Bible Studies, ma fia awa o ina le upu. O le tasi le nei o mata upu whaavai, so o se kerisiano, anybody, ia, e elo tatununga, e ao ona e whaalongolongo li nei a o onga. Amene, ina ia maua e oe le ola soifua malolo ina whaaleanganga tau te iloa. E tutusa le leile ola whaaleanganga ma le ola whaale o le ola whaale a whai e te tau mawha i mea ai le lei whaale Wha peo le te ai pāleni e te tau mawha i a whaala au aina ma vaenga o lele e te vaaila iai e soifua malolo ina lo tino. Ai a e tau mawha ni mea ai e le tala whiangai. E ono o nā ai oe, ia pe ono a whaina ilo wola whaaleanganga, ona e mafua mai, ia ono mea aila te tau mawhai, e le au ngala molo wola, e whapena fuila le whaaleanganga. E mawhai ona e soifua malolo ina whaaleanganga, ona e le leile tau maftanga, ma sa o le mea ai whaaleanganga la e te aia. Si tu lou. E whapena fuila oi le whaaleanganga, to a tele nisi o tangata kerisiano, wa to uru ese ma le whaatuatua, po ua whaina fo i o lo lato ola wha le whaatuatua, ona lato te le i tau sami pe lato te ai i mea ai whaaleanganga pe sa o le diet, spiritual diet. Amen. So le fiafila le nei. O le a o tala noa ai le mata upu, o le tuputupu whaaleanganga po le growing up spiritually. Amen. Le nei a fiafi, ai share le tātou plokalame, ai lunga lau timeline. O nei, e whaisi te leo le tātou mata upu, te iloa a wha asolo le tātou series le nei, pe umane masinga ngia lu marisi masinga lea, para o te whaapea o te ate oi, awane emisia po uma po aso luam po astofi, te ua emisia le taha ua le vaenga lea.
once e leia le foundation e te iloa ai, o le ae malama fo ilai mea lai kukupu ma e iloa i fo i oi, po o fia le la asanga lawa iei lau sa valinga faaleagaga, po o e matua faaleagaga, po e koe inga faaleagaga. Ia po fia lava tulaga nei nei, so e tāua, le vahenga le la o le tātou a onga. Le tua le mātou ta mā o oio le whaia o sili, a nganga pa ia whailoa le mana o lau upu, whailoa i lau whanau. A o oe, a o ai oe, a mise fo ilo nei tangata, a o mai oe, ma o ai mai oe, whaatonu mai oe, a o mātou a o ina lau upu, i o mātou a ai whaatasi le sosia o tuwha mai lo wanganga, wha o ngā ina ai, i alo nei tangata o se mea whai ngā luenga, whetalai ai la o fio ono suafo o Yesu ke riso, wo le mawala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Hallelujah. You guys all right? O te fiatala noa i le tātou mata upule nei. O le tuputupu faaleagaga. O nei atu muamua i le. O le tuputupu faaleagaga, o le tasi nei o mata upu. E ao ona e malamalama ai, ia ma e ao fo'i ona e iloa. Te manao ia te oe o lela a tātou whauar whaavai lai whiawhiri nei aua nei e toi misia. This is one of the most powerful teachings o te iloa e sui o lo wolanga. And also, guys, I receive a lot of testimony. Te leo tau tinonga wa au mai ai o te iloa, o nei umi tau tinonga, ma le tātou mata upu, ai o leo tango filifili mai na le ta ilua lava, po uma lava whaima reader, kwa tātou testimony, mai tangata, leo iele lua wa o filifilia mo le nei po, o te, these are some of the powerful testimony, o le mea wa whai e lea tua, o wha amalo o longa lea tua, through our Bible studies. Amen. Lea uma e whaafonga at the end of our Bible study tonight. So, lea lala tātou wole awa onga le nei, ina ia mawhai ona e ola i se o langa soifua malolo ina faaleagaga. To a tele kerisiano, ua mamai faaleagaga. Mafua mai, ona e leo le leile diets faaleagaga o lo lātou tau sami ai. So, whamele upa tuspa i le efeso e wha. Amen. Whai mai, na ia tu ina mai fo'i nisi e whai ma apostolo, o isi fo'i e whai ma perofeta, o isi fo'i e fola le tala le lei, o isi fo'i e whai ma leo a toa ma o ao. Ina ia wha a toa ina aile au pa ia, la tau te whai aile ngā luenga a au auna, ia a tina hae aile tino ke riso. Se ia tātou o atu o i tātou umalava, ma le loto ngatasi i le whaatua, ma le iloa le leio le alo le atua, ina ia whai matangata matua, ia o i le fua o le ua matua, e tatau ma le tumu o ke riso. Ina ia le toe tamanini i tātou, o loo whelafua ina e peio pe au, ma fe avea ina i matangi umalava, o mata upu i le pepelo tangata i tonga fiti leanga ua saunia e whaasese ai, a ia mio whaamaoni i le alofa, ia tutupu i tātou i a te hia i mea uma, o le ulu lava ia, o ia fo'i o ke riso. Hallelujah. O le au mai i o le fivefold ministry, le tala noa le tuspa ia, o le tala noa i le apostolo, o le perofeta, o le fola i le tala le leipo, o le fai evangalia, o le leo mamoe po le fai feau, ma le ao po le fai haonga. O le vaenga i o mea alofa i na ave le atua i le tino ke riso, e ao ina ia whaamatua ina, ia atangata i leito tonu o le lotu po le tino ke riso, ina i o lātou whaia ngā luenga le lei, a le whamere whai upe lua, sfuru lua, for mai ina ia wha atoa ina le aupa ia lātou te whai ai le ngā luenga a au auna ia tina e ai le tino o ke riso. Whaperitania, for the equipping of the saints for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Na au maila e lea tua ina ia wha upenga ina o lau
na a whaiwa o a ua wala awina e lea tua o le whai a onga o le tuspa ia. O la unga luenga, o lea o a oina leo lea fionga pa ia lea tua, e wha matutua tangata ma wha matua o tau i le upua lea tua, ina i o tau whaia ngā luenga e tusa ma le fina ngalo lea tua. Amene. Whai mai whai upas fultolu, se ia tātou o atu i tātou umalava, ma le loto ngatasi i le wha atua tua ma le iloa le lei, o le alo lea tua, ina ia whai matangata matua. O lona winga, le la tātou tala noa, i le tuputupu faaleagaga toa tele tangata ua whanau fauina, na whanau loa, e le eise Pepe whanau na tia i le lunga le awala e le whawhangaina. Right? O eise Pepe, o eise tangata ua whanau mai lo whangau, lo whamanga umang whangau kia i le lunga le awala e lea, e le whawhanga. No, so o se tamai titi lava e whanau mai, e ao ona whawhanga. Ia whawhanga ina ia mālosi le tino ma ia tupu. Right? Ina ia tupu, ai whai mai la, e whawhanga i le sua susu e le suia. Amen. Hallelujah. You guys all right? Hallelujah. Le la tātou tala noa i le fiafi le nei, i le ua e loa mai. O le fivefold ministry, po o le whaife au, o le whai aonga, o le perifeta, whai evangali, o le lato purpose ina ia whaamatua hina le tino keriso, whawhanga i tātou i lea, le upo le tua. I te tonu o le tusia le muamua Ioane, hallelujah, o manatua o le tusia Ioane o le mta upo e tonu. O manatua so la, o au sa unga lua i te tonu o le stasio ministry, sa unga lua i te tonu o le Youth for Christ i Samoa i New Zealand, o ia i Samoa. O le maalia la, o hauna vaia ka maiki. Haulasa vaia ka maiki from the age of 3 to 5. Kai mi uma o haula, from 3 to 10. Okay, mi uma lai whai ei camper ta maiti. O haula o le camper a le YFC. O haula lai vaia ka maiki. O haula kuso ke la hungai ka maiki ngei every camp. O haula vaia ta maiti. And there's something so interesting e te maua mai tamaiti. O te iloa, o nā turo o tamaiti, lea fui laka ko maua mai i la fiafile nei. La ufa o ngā ina le nā turo o nei, e tutusa le lei ale meo le tupu whaale tino, ma le tupu whaale hanganga. There is a similarity between the two, the spiritual and the physical. Mea foi le nai ala ina wha o ngā Yesu, mea i le tino, e wha matala i mea i le hanganga. Aisea, because e elonga similarity. Le ala la tātou tano le fiafi le nei. Ile tusi la tātou whaitau ai. Whamau re tasi tangata o lo le au farisai o ni ko te molo nei ngoa. Whai mai, o le tasi leo whaipule o iutaia. Waluane o ia ia Yesu i le po o whai mai ia te ia rapi e. Ua mātou i loa. O oe o le a o ua maliu mai le atua. A wā le mawhai e se tasi o na whai o ia whailonga e te whaia. Ana le ia te ia le atua. Wa tali atu Yesu ua whaape atu ia te ia. E moni o te whai atu ia te oe a le toe whanau le tangata e le mawhai o na iloa e ia o le malo o le atua. Toe whanau. Whai mai la ia. Ua whai mai ni ko te mo ia te ia. E mawhai ea whaape whea o na whanau o le tangata ua toia ina. E mawhai ea o na toe ofi i le manawa o lona tina. E whanau mai ai. Mea muamua, o lo walu i to tonu o le tau tali tonunga ma le tau lotu. E le aveai o e matangata whanau fo wina. E le whaape o lo walu ko kongo le whareka avale nga aveai leo o e mata avale. E le whaapea fo i o lo walu i le lotu o na aveai leo o e matangata ua whanau fo wina. O le tasi le nao pe pelo o le ti apolo o lo o whaapea o na whaaseseina tangata ma whioti a tangata i to tonu o tali tonunga ma o i se oli. E o i se oli la tau tele o maua ia le ola na wa umo na filifilia e le atua mo la tau. Amen. Fa mai la ia, ua whai mai ni ko te mo ia te ia, e ma whai ea whaape whio na whanau o le tangata, o le ma fau ni ko te mo le whanau le tino. Whai mai,
ua toia ina, e mawhai ea ona toia ofi le manawa o lona tina, e whanau mai ai. Ua tali atu Yesu e moni, o te whai atu ia te oe, a whai e le whanau se tasi le vai maleanganga, e le mawhai o na sao o ia i le mālo o le atua. Whaafewhena e sao i le mālo o le atua, i tatauna e toe whanau fōwina. Ai, o le whaamatala le wha mai Yesu, whanau i le vai maleanganga. Aleluia. Amene. O le ale whanau i le vai, ma le whanau i le anganga. Hallelujah. O le mana ia i o le mera o le tuspa ia. Pe a whai e te tango i whai tau le leile context o le tusi. Hallelujah. Le mea lai tala no le tuspa ia whai mai. E le mawhai o na sao o ia i le malo le atua. Pe a whai e le whanau le vai ma le anganga. Whai mai la i o le tala Yesu. O le ua whanau mai i la le tino, o le tino lea. O le ua whanau mai fo i la le anganga, o le anganga lea. E lua interpretation o le whai upu lea. Amene. Interpretation muamua o le whanau i le vai o le papatisonga. Te le o whai atu e se se le pap lea foi. E se se le application na wai te tauna papatiso i tātou. Alleluia. You know, it's tauna submerged tātou. It's part of the gospel. O mea tonu uma, it's part of our faith. E ta tau fo i ona papatiso ina i tātou. E leo kala ngor wha kurukuru. Lai tala no le submerged. Lalo le vai, papakiso i lalo le vai. Alleluia. Whamere tala le tuspa ia, o le whanau le tala no, le tuspa ia o le whanau i le vai, o lai tala no i le whanau i le tino, o na ao o ina whanau le whawhine, right? Se i tu lou, e mua alu le vai. A o lai na alu le vai, e tā ua la i, o lai whanau i le tino, ona e le mawhai ona e whanau i le anganga, se i longa ke whanau mua le tino. E le se kanga kai whenua ia, ke iau whanau le anganga i whanau le tino. E mua whanau le tino, whato a whanau le anganga. I le isi whauinga ina la, o le orfoi upulava le tasi. O le whanau i le vai, i le tano le tuspa ia, o le whanau le tino ana e tā ua Yesu whai upo no foi mai. O le ua whanau mai la le tino, o lau atoe whaamatala Yesu le whai upo e lima. Foi mai, ua tali atu Yesu e moni o te whai atu ia te oe a whai e le whanau se tasi le vai, ma le anganga e le mawhai ona sao o ia i le mālo le atua. Umangka o Yesu whaamatala mai lo Yesu, o le ale mea ta o le whanau le vai, o le ale mea ta o le whanau le anganga, foi mai la ia. O le ua whanau mai i la le tino, o le tino lea. O le whanau na i le vai. Foi mai la ia, o le ua whanau mai foi i la le anganga, o le anganga lea. Awa, foi mai la ia, awa e te ofo, awa na ofa iatu ia te oi, e ao ina toi whanau mai o tou. O lona winga, o le tau mawhai Yesu e tau ia ni ko temo. E le mea tau o le whanau i le anganga. Whanau fo wina. Alleluia. Le Pepe se ai e kaka le akuile e hafo ino le mea. E le fia le mea o le tala no le whanau fo wina. Amen. Guys, let me check po o le leile lakuar kako live. O lakuar kako live ari. Amen. Ko siaki akur kako live po seki. Amen. So lela tala no tu spa ia I. Amen. Yes, do vai kulai ola kako live. Amen. Share kako proclame guys. O lela tala no I e te tau ona e whanau. Alleluia. O lo whanau la. O lau a whanau lo wanganga reborn. Amen. Ua whanau lo wanganga lai totonu. A o lai na whanau le tangata, e le aise tangata e whanau mai ua toe ina. Pe whanau mai ua tamai titi. Pe whanau mai ua lo matua. Pe whanau mai ua matua. So o se isi lava e whanau mai e Pepe. It doesn't matter po le ale matua o tausanga o lo soifua. A whaifato a etalia Yesu,
E le whape o lo makua whako e karia Yesu nga ki ala i o e makua faaleagaga ngai, no. E whanau lo anganga o la fo i Pepe. Tutusa le leile whanau i le anganga ma le whanau i le tino. Amen. Hallelujah. Le la tātou tanoa i, ona e ao, ona tātou tala noa. Ile upu whanau tātou o mua i le tusia le lua korinito, o lona mata upu e lima, fa upu sfumar fitu. Be nice for you to write notes. Amen. For mai. O le nei, a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fauia, ua mawai mea tuwai, whaauta, ua whaafauina mea uma. For mai o le nei, a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fauia, ua mawai mea tuwai, whaauta, ua whaafauina mea uma. O le tala noa i le tangata whato a whanau fauina. A new man in Christ for mai. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Amen. O le upu lea new le tala noa ai, le ta ua mai I become new. The word new, o le tala noa I means a new kind, fresh, never being used. Which equal new. Yes, o le tangata fau, a brand new person. Amen. O lo whanau fauina, o laua whanau le tangata fau I to tonu ia te, o your spirit, o laua born again. Amen. Ina ua etalia Yesu a vea maari I ma whaola. Wa whanau wailo wanganga. Alleluia. E whanau wailo wanganga. So, o le upu become le tala notus pa ia become new, it's the same word le tala no le tala ina ua liua e Yesu le waina o le vai a vea ma waina. O le upu nai whaongai na ina ua liua e Yesu le vai a vea ma waina. It's the same word le whaongai I become new. Ina ua liu, it's a miracle. So God perform a miracle in you. Na whaie lea tua le vā venga I te tonu ia te oi. Wa whanau wailo wanganga. Alleluia. O lala ua iei le tangata fau le tutonu I o. Lai ma fau ni ko te mo I le toe a. I le toe whanau mai le tina. O le whanau na I le tino. Whanau I le vai. E ese mai le a. I le whanau la ia. Toe alu Yesu koe kau ia ni ko te mo fumai. Whawhenga koe ofin mga volo kinga. O le whanau muamua le na. O le whanau mai lo tina. O le whanau. O le toe whanau fau wina la e tano tuspa ia. O le whanau le o le anganga le tutonu. A new man in Christ. For mai le tala le tuspa ia. O le tangata fau for mai. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, which means it's a new person. For mai la ia. All things have passed away. Behold, all things have become new. Mea mua. Babies in the natural have no past. Ele ai se tua na yo se Pepe. Amen. A whai ua e whanau fauina. O le anganga lai totonu, ele ai sona tua nai. O le tangata fau. Pe o le whate ta inga, ele se Pepe whangau malau langi ngai. Whako a whangau anga le larkai au se Pepe fo lili. Hai e laku e vai woi. Vai le Pepe le ngova ai le wharkalapu. O le ka ai o lea Pepe. E laku e whamai woi. Vai le Pepe o le ngahoi o lea Pepe. Ai se a. O le Pepe, ele ai sona tua nai. Ele ai ma se tangata tuai o le Pepe. Why? It's a new baby. Tau mo mai, ele ai la se tua nai o le Pepe. Mea nai whamatala tuspa ia. If anyone is in Christ, he's a new creation. You are a new man. It doesn't matter po le ani mea na e whaia ilo wolanga. Pe o oi se tulo, ia ka ilo po anga kula na e te oi, pe ke ngā oi, pe sa o a lava ni vai vainga ilo tangata. Ina ua e whanau fauina, o oi tangata fau. A e whanau fauina, e le whanau lau tino le a whaina e talia Yesu o lai te la poa. E umai whaua e la lava ke la poa.
I le whape o umai whonga o e pahe e fure pe o se mauro. No, e umai whaana e tali eina Yesu, e le sui alo tino, o lawa whanau le tangata lai tutonu. I le va aila le lalolangi, o le va aila lalolangi I lo tua nai. Ai le va aia le atua, you are a brand new man in Christ. O lau fato ai whanau, a baby, Christian. Hallelujah. Laua, wa e talia Yesu, la laua yei o le tangata fau. O le tangata fau. E tolu la vaenga o le la asanga o le tangata. So o se tangata lava, e whanau faaleagaga, e whanau meu o Pepe. O le te lei o le whaafita uli. Amene. Se uma o le vaenga na. Ai tusi mo le alo vaenga ia. 3 stages of spiritual growth. Po la asanga e tolu o le tuputupu faaleagaga muamua, babyhood stage. Ia po o le la asanga le o le Pepe. So o se tangata e whanau mai I le tino e muamua Pepe. O le la asanga le na, it's a principle. Amen. Whape nā fo I la oi. Talia Yesu po I peke koia inga peke lo makua po le a lava lo tūlanga na iei. A whaiwa talia ina Yesu e te whanau mai ai te Pepe. Amen. Lona lua, childhood stage. Ia po le tamaititi. E le tutusa le Pepe ma le tamaititi e ese le Pepe. Ese le tamaititi o le Pepe whato a whanau. O le tamaititi. Lau sa vari wa amakanga I loa mea. O le si la asanga le na. O le isi la asanga, manhood stage. Ia po le la asanga lea, o le tangata ua matua, ua wha matua hina ia keriso. O vaenga langa, umakakalango ai. Amen. As I wha solo nisi o vaenga tā ua ia. Le tā la a focus tātou le fiafi le nei, I le babyhood stage. Ina ia e malama, nisi o tau whato atalia Yesu, vai ason te nei, vai ason tu atu, ia po le tau, ia, pe o lena e whanau le amatanga o tau sanga le nei, that doesn't mean wa e makua. Amen. There's a lot to learn. Amen. Ai au ona whawhanga I tātou, I le upo le atua tātou atu muamua I. Ona e eile, pe no whai atu, so o se tamai titi e whanau. E le eise tamai titi e whanau mai lo kongi runga le awala se I tulou. Hallelujah. Ma I to tonu foi o le e kalesia, e whanga ngawa e tele ato I ngā Pepe. Amen. O le mea foi lale nā e ala, I ona eva ai le tele o e kalesia, ma kua I mesi ale e kalesia, ono le tele o Pepe o lai mesi I to tonu. Ai au ona whawhanga wha le Pepe, amen, hallelujah, some smile. Hallelujah. Hallelujah. Kaunga ko aisi mea I whaaleagaga. Whatatu whai tau tu si lea le. Amen, let's go to Peter. 1 Peter. Hallelujah. You guys all right? Hallelujah. Just pretend on ngai ke all right. By faith ngai ke all right. Amen. Mo pe te ron ta upe lua. Au ke va ver wesi. Ke we misian me le au ngā kere mo oi. Hallelujah. Whalongo mo le aso ngai. Ke I loa I le ka ua me ro karango koe ke o I ave o eskusiano so I fua malo lo ina. Amen. Fa martala tu spaya. Fa upe lua. Fa peo tama mea tal noi Pepe. Fa ato a whanau mai. Ia nau o tou I le sua susu e le suia o le upu ina ia o tou tutupu ai. Amen. For mai, has newborn babies desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Amen. Let's translation for my like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Alleluia. This is elective reading a tunga translation esse. Ina ia e mo me lai tau tala noa mai ai. A newborn babies desire that the sincere milk
of the word, that you may grow thereby. Amen. Hallelujah. Amplified version. Like newborn babies, you should long for the pure milk of the word, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation, its ultimate fulfillment. Hallelujah. O le tala noa I, o le sose Pepe, o le Pepe whanau mai, e tatau o na whaasusu I le suasusu e le suia. Amen. E ta ua te le vai melea, suasusu e le suia. Hallelujah. E ai, e se tasio ainga, e se tasio ainga na. I want to give this, e ta ua le mele nei, e se tasio, o tala mo en tupua, se tasio ainga, sa whanau mele Pepe, ai whanau mele le Pepe na whawhanga I le lau moti. Wa whawhanga si mea le lau moti. Tuputupu fo, e pei volu au vai asi, si kama kiki. Ona mafua mai, ona ele o whawhanga ina ele tina, ele o whaasusua ele tina, ele suasusu ele suia, au whawhanga lau moti. Ona fo ina whai ele atua, ia le tina e whaasusu lana tama. Ele pese fo, ele fo mai ea. Wha mo me se Pepe la fo, la po ama la poto, pe a whaasusu le suasusu le tina. Ile suasusu ele suia. Hallelujah. O lea lai tala no, fo mai e whaape nā fo I la tātou faaleagaga. Fo mai ia whaasusu I tātou nau le suasusu ele suia. O lea le suasusu, o le upu ina ia tātou tutupu ai. Mea muamua, e ala ina tā ua lea o ino le mata upu le tangata whato a whanau fo wina. Amene. Anybody. Ina ia e ola soifua malolo ina faaleagaga. Au e te ita I la tala le la whaile te imine nei. I'm giving you some warning now. Ona, o le toa tele o tangata, e te alu atu I to tono o tali tonunga, le la uto e fo I le tala le nei, e te alu atu loa o oe e tali tonunga I le lato wa o onga. That's not pure milk. O le mele nata o suasusu o lau o sui. O le suasusu le suia, o le upu le atua. Ai, o le tele o tang maiti ua ola I fonga isi tangata faaleagaga, o le ola faamasino ia, mafua mai, ona o le mea ai lai whawhanga I le latou talitonunga, fo mai e se lau vahenga la, e se lau vahenga la, o le kalkongunga le loku le ngai, o le mea le kaunga kausi, o le mea le kaunga, e latu la le tangata I nana whato a whanau fōwina, e piu alo na loto. Ina ualu watu I to tonu I o iei le latou talitonunga, whaasanga mai I, whaamasino loa, o la laua mai faaleagaga. Aisea, o laua wha o nae ha o onga talitonunga. Mele nae ala ina tāua, amene, lauto e o ina o le upu ale atua, o le suasusu e le suia, o le upu ale atua. Amene, this is why, wala ino toi fo I tua e toi tala no le mata upu le nei, spiritual growth, ina ia mawhai ona, o lau tala no I mo mea, wa mata no tala no I mo mea, o mea ai wha, pi kau a ango vo I lili. Ai o siona ponga, ele mawhai ona, it's not healthy, pele au ngā pele soifua malolo ina, mo tangata whato a whanau fōwina. Yes, ele healthy si mea no tala no ai, e au ngai tangata wa levanga whaanongolongo mai Bible study, o lau a makang kupu do lato iloa, but it's not healthy mo nai tangata whato a whanau fōwina. I le saua, hoso le loko, ai le ia, hawa o ina mai lava e ngai tātou tano tuai. Amen. Thank God for the Holy Spirit. Hallelujah. Koe whaafo ia uko e kalangoa I, this is like, what, 3 years ago? No tala noa ni vaenga, le fuko e kalangoa. Hallelujah. Ina ia, e ola soifua malolo ina I le upu ale atua. O le suasusu e le suia. Let's pick up from verse 2, for mai, or verse 1. I lunga I le tuside, for mai. Ole nei, ia tu e se ina e o tau le loto le anga umalava, ma le faa ole uma, ma le tau pelo, ma le mataua, ma le tau tala le anga umalava,
te mau e tutonu le ekalesia, mafua mai, ai foi mai, whaapei o tama mea whato a whanau mai, ia nau o tau le suasusu. Le suasusu le suia, o le upu ina ia o tau tutupu ai, o le tala noa ia le apostolo le tala noa i tangata whanau wina tangata wa talia Yesu wa avea ma Pepe. Ai ongo o le mea wa tupu ia mo mewa, wa ofo le whaapea la tau e matutua. Lala wa onga ngā faaleagaga. Aleluia. Amen. Ai ao ona toe a oina, ile mataha upu, o le mea moe ao na eiloa, o le Pepe, ele o se mataha upu e kupu overnight. Aleluia. Ele whaapea te whanau nei, ai o kai ao e koe inga, pe o elo matua. Aleluia. No, iai le, ia la fo o langa lua mai fafanga o nei no pe ala tuputupu o le Pepe fo lele. Amen. So fa pe na fo ile tahua, and I believe se me o toi ta e ta to ele nganga o le atua de nei fiafi. Ta to ta no ile na upu. O le si vaenga o te fia tala no ai. O le innocent o tamaiti. Me moa. O tamaiti i lo lato tu si lalo o le nā turo o tamaiti ia po le characteristics of Pepe, Christian, po o winga va aia nei o tamaiti faaleanga, o Pepe faaleanga, ele o tamaiti, Pepe. O Pepe, me moa. Babies in the natural have no past, ele se la tūtua nai. Amen, a whaina e whanau fawina, which mean wa fawina oe, ua mawai mea tuai, a o oio le tangata fau, amene, so o oio le tangata fau ia ke riso. So, ele aila so tua na, no past, amene. O le mea lona lua, po le alava le tele o niwea na tutupu ilo soifua. O le nā turo le mea le tamaititi, muamua e innocent. Le ale wingo le tala innocent le tamaititi, ona ele aiso na tua na. Hallelujah. Mele na ya la yonga e ka miki yonga innocent ka miki ele ise la ko kuangai ma o tangata ya innocent mai paulea o le na turu o le tamaititi e tatau ona tu mau ya te o ese yo o inga e makua o le na turu le o le pure o le mama po o le a po o le paualo le nātura tamaititi te tauana e carryinga mea ka mai kiki se yo o ana e matua whaaleanganga o le mea ta o le piwa. E o lava i tangata ua eito whinga i tutonu re ekalesia au ana e ave e sea ia le nātura le o le tamaititi o le innocent. Tutonu le mua timo teo e tolu fai upo e valu. Fai mai, o ti a kono foi ia whaapea o na whaatoia ina i lātou, e le whaangutu lua, e le fia inu waina e tele, e le manu i oloa, o lo o lātou tā ofi i le upo le whaatuotua sa lilo i le loto fuatia ifo ua mama. O le whaasa moa ina le nā, o le pure heart, po le innocent, po le loto mama. O le a, i le loto fuatia ifo ua mama. Fai mai, holding the mysteries of the faith with a pure conscience. Le tangata, le loto le tutonu. Ia pure, ia mama. So, ia innocent alo loto. So, o le tasi leo nā turu al tamaititi, e le tatau o na ave e sea mai le ola faaleagaga o le tangata. Po le a lava o oe o le fai fe au, o oe o le fai e vangalia, o le a lava le tūlanga e te o iai le whaongaino o le atua. Aua ne i ave e sea ia lea, i le vaenga leo lo wolanga, o le ola pure, o le ola mama. O le si nā turu o le tamaititi, ignorance, o le Pepe, o le ignorance. Amene. O ila leo tala noa tuai le vaenga leo le ignorance, ia po o le fasa mo le ignorance. Ia ngai ko kei loa Kango se fasa mo i fule ignorance. O le ignorance. O le ignorance. So se tamaititia. Leo tonga whamatala atu i le nātua leo tamaititi ignorance.
O le a lava le me tau tuale tamaititi tu le ngutu. Right? A o ngis kamakiki foi le lai kokolo. A rua kwa kamakiki e kau okuru fasikuringamu e peia o le vacuum kamakiki. E ignorance kamakiki ngake i le i loa le ese ngā o le fasikuringamu. Ma le mele chips, tutusa le lei e ana ia e ignorance. A rua tu ala kamakiki e la kwa ire lima kau okuru fasima aku, nguku kau okuru melengi, e peia o le vacuum le kamaranga. Kuso le a lava le me tau tuale tamaititi, e tutusa o mo ia na ia mea uma. E nate le i loa e ignorance la le tamaititi. Right? E whaapena fo i la tangata faaleagaga. I le Pepe faaleagaga, o le to o tele o Pepe faaleagaga, o le a lava le mea, o keimi o so se mea ke kau koe nunga Facebook fo mai, quote mai lea mea, o le kau koe lea mea, amen. E amen whaasolo a koa, e o ai mea le biblico, e alu whaasolo a koa, e ale amen a lesi fo iha, tangata whatu a whanau fo wina. Esea, e le malama, o le kalangoa, o le o ai lea loku vai kule mea, aru loku i ngā whaalongolongo i lea, o a maua o a onga, aru whaalongolongo sori ia o a onga. Esea, lana fo i o lai ignorance ni, whaapeana i e tutusa uma o a onga o tuspaia, e le tutusa. E ia isi a o a onga e o ngā ai oi. Amen. Se i tu lau e lau ai oi. Ameni. Mo le upu nga whanga, wale ke loka miki fo i lili. O le a lava le mea kau kore ka makiki. Laku a kau aku i lea, i le mele fasikuringamu, ku urunguku. Laku kau aku i mele, e ignorance le tamatiti, e whaapena fo i le tamiti i tangata Pepe faaleagaga. Amene. La whaongali ngō kūkama, e whaapena fo i las kama, isi Pepe lo kūkama. O le a lava le me tau o tuai i a kūkama, e tu e kūkama le nutu. Mafua mai, ono lai Pepe faaleagaga na te le o iloa le ese esenga o a onga. Po o fia lea o a onga faale atua. Ma o a onga o whaatasima le upu. Ma lea o a onga whaate moni. Ma o a onga pepelo. E le o iloa la le tamaititi. E hao ona. Mea lona le si mea taua le tamaititi. O le tamaititi e tatau ona supervise. E mana o mia ia se supervisor e va aia le tamaititi. You need supervision. E mana o mia se si e va aia le tamaititi mea le nā, e alaina o le au fai e vangalia, e o i totonu e o e au mai a nganga e la vea i whanau le nganga. Alu fai e vangalia whanau le nganga au mai kongo loku laku fai fe au whawhanga. Fo mai le tala Yesu ya Peteru te alofa e te au, ia, whawhanga la ulafu mā moe. So e au mai lai totonu na whawhanga la ia, whawhanga i le sua susu e le suia, ia tuputupu, ia whaamatua ina. E lore au mai loi o mongo koe i loa o onga ko e kalesia, and that's the problem. Ona wa au mai to tonu, ta maiti laua whaato a whanau whauinga, ai laku o e mongo i aia o onga ko e kalesia. Ma o onga makari kongunga, ai le whawhanga i le upu ale tu. Amen. Is everything alright, guys? Se kia kako. Hallelujah. So o le tamaititi la, ma lia lau loto, a whaifato a whanau whauinga, e tā ua le lei. Amen. As a question, tatou, e tā ua le mea e whawhangai oi. Hallelujah. Tatou atu i le tusi lea le muamua Timoteo e wha. E luma i fua. Guys, this is so important. E tā ua, ta maiti, be careful what we read, baby Christians. Be careful what we read, what we listen to, and especially what we watch. Ma mea tātou te matamata ai, ai mai se lava, mea ka ua lea, be careful ya o onga e te whaalongolongo ai. Alleluia. E le o a onga uma, e le o kusi e whaikau, o lesi ka ngaka, wa mafua ona whainga tālo na ola faaleagaga, mafua mai tusi lai whaitau ai. O mea nei te whaitau ai, o lai te whawhanga ina low spiritual being. Low tangata i totonu le Pepe le na whanau, lewa e whawhanga ina i materials ese. Lona lua, o lewa e whawhanga ina fo i le Pepe whato a whanau, a ngai ke whaalongolongo i musika laulangi. O au no ua fo ino le mea, no whainga ruenga liki o, yaso la a. One of my first job, I used to work at TV1 in Samoa. He last time me no whasala lau e lunga le leiti o. O au ke minga, o ke whasala lau le lau fau radio station. O au lau kusongo, o lau o ke volunteer lau fau. Ai at the same time, o lau ke whainga ruenga i o ke minga la SCP, ele. Samoa Broadcasting, SPC. Samoa Broadcasting Corporation. Te mina la SPC
SBC, ele TV, TV1, SBC. O le tele lau kemi, ele ke la songo walu ai, o lo whalongo longo ai, ke ro kemi ngā e maripe se voi lele, suicide. Ele kemi ngā, o kango whalongo longo, fo ele lei lungo le, fo lai play le pese lungo, wa ele kemi ngā whaasai le pese na. Ele kemi walu alua, kusa lau o walu, fo ele le wa umam, o njola au te whenga renga lau fo, o lau o walu le whali. Ala wa ke ia wa ngofo ko ka vale lau ke su suar pese nga suicide. Kusa le wa ke wa musika le pese na sia. Ono lau na o tango fafanga lo tangata I pese ia no whaalongo longo I le leitio. And it was really poison. Ke loa halu le ngā kaimi o kauma whai ave ese le pese nga malo mawhauwhau. O le tele o ina loa, ngā ule koe fia whai ngā ruenga ilo se secular radio. Wa makua I whainga kāia kia osea, e o I love song. Ke vai wa fiu pese gospel ngā kaimi. Wa makua I polo ngā loka mawhauwhau I pese Celine Dion, ngā kaimi ma pese ai foi. Le Westlife ma. Wa fo kaimi ko whainga ruenga leki o. O pese foi ngai ko fia ingo ko fia so la. But it was poison. Sa faa, a tonu na te whai mai le teimine te au, oh, just entertainment. No. It's not just an entertainment. E poison. Oh. Wow, favorite artist nga ngai keimila. So, e tā ua, be careful, I pese te whaalongolongo ai, be careful, I mea te whaitau ai, o mea te mata ai, amene. O a mea te mata ai, o naua creatinga wa whaongai le ti Apollo imagination ma mea o atana te mata ai, to destroy the inner man. O iles ka mai kiki ngā ke le o iloa, po le a lava le mea le anga ilo na nganga wha ilo na ola wha le nganga maka wha soro atoa. Maka kua se kuloa, maka yaka vo I kere ngoma ye kenge makama. Ala mako I wha ko ai le si ki a kongo ma le si fai fe au ia ma ko I wha ko a vo ile. Hallelujah. E tā ua la. Le tā ua le mea, o lou wa ai. E tā ua le upua le atua. Le pure milk, o le sua susu e le suia. O le upua le atua. O le awa o ina la le upua le atua. E ese le tā ua. E o tele o whai atu ua atoa se awa onga po ua atoa I alo uni tangata. No guys, you guys need to understand. O te mana o tau ia te oile a fiafi le nei. O le whaanau ta inga, ia e loa le upua le atua, ma ia whawhanga oi le sua susu e le suia, o lana upu lea, e o lai oi, ma o lai lo ainga, o lai a. Amene. E whawhanga ila tā ua. So, maenga lona lua, whamere whai upu le, mo moti mo te o whaa, whai mai, a o loo ta utino mai e le anganga e o ese nisi le whaatua I tausanga a muli, la tau te whaalongo I anganga e whaase sema ma tā upu te moni. O le tala noa, excuse me, o le tala noa I a onga kuspa ia, e whaingo ina e whaase sema ma tā upu te moni, ono o le pepelo tangata tala pepelo, o e ua whaamuina o la tau lava loto, fuatia ifo, I le ua mea asa, whamaila ia, la tau te vavao I le whai a vā, ma whaasa isi mea e ai, o mea lava ua whai e le atua, ia ta lia ma le whaafetai, le kala ngoa fo I le au vaenga I o whaasa mea ai, sanga e ai, ne mea lea sāne mea ai, e whai ngoa ina le tuspa ia, o awa onga wha te moni, guys, o te pēna o whai atu, o lo walu le upua le atua, e kali e lau fesili. Whamerita le tuspa ia, la tau te vavao I le whai a vā, ma whaasa isi mea e ai, e leo mea uma e o isi mea o a uma mea lai whaasa wha mai o a onga wha te moni wha mai, o mea lava ua whaia e lea tua ia ta lia ma le whaafetai, e I la tau ua whaatua tua, ma la tau le iloa, ma la tau iloa le upu moni, a wā o mea uma ua whaia e lea tua, e le lei lava ia, e le la foa ina fo I se tasi mea, a ia ta lia ma le whaafetai. O lo walu te tonu le tele o tali tonunga, ua la tau whaasaina mea, o lai whaatanga e le tuspa ia, o la laua, amene, lai kalangor kuspa ia, au kei loa anga whawhanga o le upua le atua e ke sa o loko a o ia, amene, because it's all, everything's in the scripture. E tā ua lai tonu I fo mai e ia o a onga.
Pi careful ia o onga. Ele o loku uma fo e kaunga eru ke loku ai. E le tala nisi fo mai tau i o kākou ese kari kongunga ai kasi ale atua, no. Ele ka kaunga ese kari kongunga. Mo ia, I don't agree with it. I have to be honest with you guys. I don't agree ile tele o tali tonunga. Ona i to tonu le tuspa ia. E tasi ale lotu na i tonu le tuspa ia. O le lotu lena, o le tasi ale tala inga na ave ia Efeso, o le tala inga ia Korinito, e kale si Efeso, Korinito, Tesalonia, e kale si Filipi, o lai tala no i e kale si a ifoi. Ile e kale si la tona talia Yesu, lai to tonu no fuanga ta i tasi ia. E leo tala no se katoliko a so fitu, po o se moni maua Iova, o mea na ta o tali tonunga, po o kakoloku uma il taimi nei. Amen. E leo se plana lea tua. Pea ua vave fai e ala ukalaranga a. Pea ele immature enough leisi e afo e kalia ala ukalaranga. It's not God's plan. O tato tonunga i nei, e leo se plana lea tua. This caused division. O le plana lea tua. A elu fai kaulku se ngā luenga. O le kingdom. Fo mai e whanau mai le tama. E ilo na ua le malo. E le ilo na ua ni tali tonunga. So o tali tonunga. E le o se plana lea tua. It is not God's plan. O le plana lea tua o le kingdom. O le ekalesia na whaatua Yesu, e tasia le ekalesia. Le ekalesia na whamatala Yesu, e whaitau le mea na ave e Paulo. E whaitau tuspa ia. Ekalesia umalei nei, e le o tala noin tali tonunga. Tasia le tali tonunga na tali tonu ai Efeso, na tali tonu ai Filipi, na tali tonu ai iai, ia Kolose. O a uma ekalesia le tonu, e tasia le tali tonunga na iai, o le tala leina ave e le apostolo Paulo. That's the only one gospel. Right? E o me le teimi nei, o tali tonunga le wai le teimi le nei, it's not God's plan. Pia, that's too heavy, La koe sui mea lui kako, let's go, kako stay baby Christian. Amen. Se i o lunga le manhood stage, ngo kalangoa lola in maka upunga, ma lia o tau loto, o le la koe sui maka upunga, o le akako le kalangoa le keimi le mea nga le keimi le ngei, se i au o mua le pio mio kle tatu tanoi. Amen. Hallelujah, you guys all right? Hallelujah. Tato atu ile, matai ora numta upo e fitu. Si so soangi mele nganga o le atua, Kero me fo le lo e ho wa fo le masangi ro kal ngoi sim ka purunga I so lo ko fo me lo I ko a maka ku ka ko a so sometimes na wo pe ku ma wala kala ngo vo le a ale ho olor ka ko man who stage ka kala ngo lo isi me ba I don't want you to miss out te lo isi mai vai associate no mai le tu amen foi bus fuma lima foi mai. Hallelujah. Fa mai ia outou ma perfeta pepelo o e o mai ia te outou I ofu wha ma moe a o totonu o luko fe ai lava I lātou. Fa mai le tala Yesu, tau te iloa I lātou yo lātou fua pe tau mai ea tangata se fui vine mai le la au tui po o mati mai le la au tala. Te lor mea le ina whaila utala I see some really evil people, they preach the gospel. O te vaai. You know, I have to be honest with you guys. E ei les kangaka. Ia la walu e whaonga, e les tangata fia you know, leta noi perfecta. E le perfecta ngo vaai e foi. Nena, le lunga YouTube. Wo mai se ilonga kokongi, vaku kupe whako a wha malolo, fa mai Yesu e so, you know, amount of money, a vaku uma kupe o nga wha malolo le longa kali. No, that's evil. E le ko ngia se wha malolonga. Tele o nga se sele tutonu. They all want to take your money. Leisi mea, wa ova ai fo iau ia, e iai ia au nā lea tua o whaife au, o pātele, e tau solo mua ia lātou, ne whai o inga pia, e ta I tupulanga o nuu. Alleluia. Whamatala Yesu, e te iloa I o lātou fua, o a fua lai fua mai.
A whai o le fivefold ministry la iai le apostolo, o le perofeta, o le whai evangelia, o le whai whiau, ma le whai aonga. A whai e iai nisi whape nei e te wa ai e le fua mai ai, le fua o le anganga o le atua. A whai o iai se isi o le lima le te wa ai o lai inupia ma tai le maenga le nei. Fuma tala Yesu e kei lo ala le vaenga nga, fuma mai o le au pepelo. Hallelujah. Be careful, guys. Fa mai outou ma perofeta pepelo o e o mai a te outou I ofu ma moe a ku mai o makua makaukia. A o to tonu o luko fe ai lava I lātou. Because e iai lau tatonunga e to a tele tangata o leo mai I le suwafo Yesu Keriso. Ta lai mai Yesu Keriso e tuol pule la. Ai tau solo mua ia lātou le tatai o tupulanga I ingu ngā pia ma whaingi ngā ava ma. Le ngō wala I foi au ia ngō vai foi ai meanga. It's so sad. Whafkaila le upo le atua, la e ka umai ai, o le au ngā ia le atua. E mongi ma wha maongi wako fia inga le atua. Hallelujah. So o vaenga umala valaia, be careful, matala Yesu, tau te iloa I lātou yo lātou fua, va ai fua, e le ma whainga lua fi ngau ma le afoi, ma le apu. Po le a whapeo se apu ma se mori le ku, po le a lo wha yaku boi, o le mori le mea la, o le mori le mea la, a e fua mai loa la, e fua mai o le apu. Ke fiu o koe wha yaku yaki o ea, e iloa le la au yonga fua, e fua mai loa lea, pa yo ulu, e ulu sa mo wa ese moko I ngā ulu, e le uru ave lo loa I eile a, wa ingo isi uru, vai wa levanga ngiu sira wangalo ingo uru, o le ave lo loa, ia ia wangalo, le ingo le si uru. Ia, ma isi uru, po le a lava larko I ngā uru vo ilili, alu afo ilele fa mai on mako uru o le puau, puau le si uru, fa mai on mako uru o le puau, lai o langa fua mai e la popo avo ilele wal puau e la iki on fua fo mai ele ai ele se puau ko ulu le aveloloa ai se e loa le ulu yo fua a fua mai o le aveloloa maria lo loko le aveloloa la ka mai fua o aveloloa e lo ka ua mai o se puau to ka ua mai o le siko nga ulu fo ilele so e te loa la yo na fua e fa pena fo ila fa fe fena e loa le tangata moni o le atua e a o ina le upu moni le atua ke I loa I fua la e fua I le o langa ameni po o fua mai ai le mea la unga ai po o fua mai ai wa a fua mai le o fua mai ma li o tau loto e le o se au na le atua ona fe mai Yesu e loa yo na fua ka ko ye fa asa straight up ia nga mea wa ke le ropo angi upu keu e fa mka langa nga mea ka ke fiu su esa ka upu ka ke le masangi ngai mi or ka keu ingo ngi mi o lais hallelujah hey you guys all right o le maopo o puo ma le ya amen ngai ke le lava ya ulu se ese ulu wea ulu maa sorry ko fa iku fo ile ke lo mo ulu yo ka ume male ulu kua let's move on. Amen. So, e tele la maulu. Ai a fua lo le ulu ke loa yo fua o le ulu la le fa pena fo ila e ke le fo au na le tu e ke le fai fe au ke lo le fai fe au le tu ma le fai fe au ko fia la ko ai nga lu lang le si alu ye o fai masu ka ko ai nga kala le ese e ko fia le ko fia ai nga ai la ku fo ya ese umala amen so be careful amen tatalo mo au na le tu o ke o fai ako ngisi me foi le ka kalo mo la ko ameni fa iloa I le tu le me moni hallelujah e fa iloa ele foi le tu la to le me moni au na le tu so pray for them martala tu spa I olai ofu mamoi ya o luko a me le ko kamanga o la ko le wa la recruiting se o le gaming ai so be careful guys so wo kalango ku si me ele ka ngo kalango ko ka kom ka upunge baby cushion baby ole ka kalango I Pepe you guys are smart sharp and ngai ko ke makua fale nga amen poko yole o go son la kwale le tu nga lu e tu le afon
a whangone me i tonu o tau, aleluia. O le si mele mele o le Pepe, guys, o le nā turu o le Pepe. Babies are also easily frustrated, easily distracted, and so easily offended and hurt. Babies are also easily frustrated, easily distracted, and so easily offended and hurt. O Pepe, e le whaingo fie i o na ma ale ia. Ska mai mea whaali. Ke se ia lo le toi me le kamaikiki, le Pepe. Ka alo fa penginga susuranga mea fo le lalingo le mele kunu le Pepe. Ke se ia loa, i ka kangi loa. O le nā tura la na o le mele le tamaititi. Po le ama me le kamaikiki ke vai o le whaingo fie ia na easily frustrated. Ka manga ke vai ngei, e saulo se la unga le whaife au. La unga me le whaife au, e la vea mai le wha mawolunga. Ke ia le whai mai o lesi, mai, oi, se vai le la unga le whaife au la sa. Wale la unga le kuspa, ia e la unga mai kangaka. O lo whalungo so, o i le kala nga. Wha mai le kala lesi whawhinga nga wha mai. O le mea le sau ku o le kuspa, ia e sau la unga mai kangaka. O ai a la unga i le whaife au, e la unga ingo foa. Right? E ka kaunga la unga i kangaka. Ai a whai ua e whalongo o tunga wa e ita, that's mean, o nai sa o le whaife au. Onga fo, o le tamaititi, easily frustrated, o sis kama i mea, kama lea, e ma, o le mea o le kama kiki, kama le ke vai ngā kula o kama kiki, ele mea ngai ma ngā oai, e kewa, ngā lakura le whaife au si ko o kuli aku, e ma ngā oai whamai, e o whalongo le mea mai ia vai ei, o kewa e vai koe sau le whaife au, o mai molongo whalekua, o mai ko o kuri me vaku, ia vai. O mai langa foi o lau whangau, e kaka uma lau whangau de team. Nga mako o mai lo ai, o whakusio whangau, o mai uma. Ia vai le ngi anga le ko o kuri me kia, o le kele i o ko inga keilo, lai Pepe faaleagaga, easily frustrated. Kama i mea keva, kama i mea keva. Le foi mai mo mai le sit gaming e la foi nga keva me le loko. Malia lo loko, a foi nga e keva me le loko, malia lo loko la ngol fe au. Bia nga ka o le Pepe faaleagaga. Ia, mana o mia o le sua susu le upo le tua wha mawalalo i le li, ko e fo i le loku, o si whaife au ngā ngai whanga inga lo wanganga. Kevin, o la whaife au e whapea, ma lia lo loku, alu si i whanga o le whaife au. Amen. Hallelujah. Whaingo fie i o ngā, easily frustrated, ska mai mea kangi, ka mai mea keva, mea nā tau Pepe, keva i e se i lo se mea, se i lo, kangi, mea nā tau Pepe faaleagaga, o le winga na, o le nātura na o le Pepe faaleagaga, o le isi nātura o le Pepe, easily distract, ka manga ele umanga whaise mea, ska mai mea e distract, wa vai mre Pepe, ai a fo ino le mea, e umalona interest whaingo, e pu walonga, pu walonga interest, sau wha mai ki oe pasta, ke wa ai e la kumo o le keimi a koa ngei, la vai ngei, lua vai aso e fio koe wa ai. Ala fo mai ia laua alu laua koe fo i laka pirang fo ka mai ka alu kuso wa kuulang commitments sing so komite i au fa mo lang laka pi easily distract me fa pena ai se na lai Pepe so tau fo ia tato ia na i loto i ngā natura le tonu amen alright ko ngā natura le tonu ia tato hallelujah you guys all right amen I believe ways kei mo kau heavy ka kom kau a seki au ko amen nga lua tu la nga ole tua le si mena tamatiti easily distracted faingo finga distracted tamatiti ma le mea easily offend skama i mea ita kama i mea kangi ole ma ale ole loto le tamatiti a foi ke vai ngei es kama i mea makangi so guys ole na tura na tamatiti ke do fa yaku yaki oe ke mafau fau i se isi kanga ko e kale sia wala ufa mai ia sa ole le Kevin ole mele le mo wai le siki a kongo ngal makolo ole mele le ai ke do fa yaku ke face famisi ngongo wingo kanga ia e loa le tūlanga o oe o whenga ua e iailo wia o la faaleagaga o e mai kahika o e mā keva
pole kama fo ile ke manga o fai uma mea uma fa malia i lau sunga bo le Pepe fa penga e manga o challenge e manga o ia uma fonga e vi ianga ia vaku uma le attention ia ke ia wa o yo le Pepe pe fa penga la o kanga ka fa penga o lai Pepe fa le nganga. So there's nothing wrong, guys, ke mga o kiria mo ngai. There is nothing wrong with being a baby Christian. Ele ei mase me leanga, ele me o Pepe because it's a part of the process. Pa ole me leanga, pe a whai e lima se furuta usanga o e lotu. A la la vete tu mau de stage le na, that's not good. So ele eila se me leanga, ina turua ia no vatua na nei, isiri frustrated, o mea umai no launga tu nei, it's nothing wrong with it. Because it's a process. Ole mea ta tau so se Pepe lava, e ta tau no ia uma vaenga ia, e ta tau na whanau, e ta tau ona aile sua susu ele suia, e ta tau ona ita, o mea uma ia e tupu uma le Pepe. Aile ta tau ona e tu mau i auanga i lua se furu kausanga, le lima se furu kausanga, o e ika i le mea e ika i ngei, o la lava i ke ku mau ele la asanga le na. That's a baby cushion and it's not good. O le fina ngalo le atua, i o tātou tuputupu, ma ia whaamatuaina i tātou, there is nothing le aise mea, e le anga ai le mea ta o le Pepe faaleagaga. For mai le tala le tuspa ia. Amen. Let me find a psalm that's talking about a baby. Le whai mai e whaali ia mea i tama mea. Amen. You also enjoy some stuff. E fo inisi o benefit o le Pepe faaleagaga. You will enjoy. Leta no tala tuspa ia whai mai wa e nā tia ia i mo mea i e popoto. Ai wa e whaalia i tama mea, which mean you are also enjoy le Pepe faaleagaga. Some of you are baby Christian, you also enjoy some of the revelation. So it's nothing wrong. Le se me o le angai le stage na te iai. Pa o le me le tala whea ngai, o le umai fo le koru kausanga ngei o e whaarongo le Bible Study, a ngā lawe ku mau alo tangata tuai. Ele isuia, ngā peia la ia waka wa aile koe inga vo ilele ua limas furu kausanga, a la e kau su e alanga la ngofo ai mo meo a fo ingo mea. Kusola imagination fo ilele, o ko kongo le year one, le year one le primary school, a la ua ngofo i se koe inga ua limas furu kausanga o a onga, ngā le year one a la ku mawai, wha pe ngā uma fo ringa i le tino, o le tangata faaleagaga, ua levanga loku, ai le koe ku ua le ika i mea lasa aika hai, le ika le launga le whaiwhi au, le ika i lea mea, makankangi mga o e whaalongo umaku ianga ia, mga o e whaile mea lai loko ai, mea ngaka o le Pepe faaleagaga, o le mga o inga ia ku mau, inga ia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. E iai la mea te mana o ia te o i eiloa, e a fo ino le mea, it's nothing wrong. It's nothing wrong i le mea leo le Pepe faaleagaga because it's a process. Ai o le tele i o mea, o pe o le tamaititi ia to low o la, le whaatetainga, o tamaiti they make mess. E le tamaititi e sui alanga ia napi, kaimi uma, ko kiki whaavalu ngā sui le napi le aso e kasi. Le tamaititi, same thing spiritually. O le ke lela i o ngā luenga tātou ia whaiwhe au nā lea tua. O le kasui o napi o ngai tangata, you know, because it's a process. Lau te whamtala ina le tino, e tau wali tuela hata i le anganga. E tātou te whaitete i tamiti langa ma ale. Much giveth, much require. E lai titi lei lor tamai titi, e lai kiki fo le kako expectation. Awa kako ke expectinga ngi mea ke kele e whai mai e ka maiki la haiki. I say because e lai titi lo lātou i loa, lai titi fo i lo lātou a. So se i ona, whawhanga i le sua susu, whawhanga i le upo le atua, e maa ale a, amen. Karusia a whai ke kewa le pōngi longo winga la we. A whai e umaro le pōngi, lango peia wau kalangoa whakamai kiki. Ma whakangaka makua le pōngi. A le waka ungalo o le kako mkaa upu o e mo tamaiti so e mana o mia la, ia le supervising o tamaiti, pe mana o mia so se Pepe mana o mia le vaai. Hallelujah. Awana i eise tamaiti ti e a whaina. Hallelujah. Tato atu ile tusia e peru. Hallelujah.
e peru o lona mata upu e 5, ako fai kaul fai upu su kolu mas fulua. Let's pick up from verse 11, whaasolo mai lalo. Whaalongo le, tusira e peru, whai mai, Waia I mātou upu e tele ia te ia, e whaingata fo I ona whaamatala ina ua avea o tau matangata ha o ngata. O le kalangoa e kusira e peru, le kalangoa I kangakangi, e kele mea wa au mai. Pefo ona whai atu. E iai mata upu, e iai nisio mea au mai e le atua, wa le mawhai ona whaamatala pe tala no e kuainga kupu le loku, o le kuainga kukupu o kangaka. Yes, watu waina ona tuputupu le lotu, ba le tautali to nunga la e tapua I le atua, watu wai ona o le tuwaina tutupu o tangata, me le tano tuspa I foi mai, wa ia I mātou upu e tele, kele le mea lawa au mai e le atua ma whaalinga wa fia ave I kangaka. Foi mai, e whaingata fo I ona whaamatala ina ua avea o tau matangata o ngaka. Aisea, e te fiu e whaamakala I le kamaikiki le Pepe whakoawhanga, au se Revelation e le malamalama, aisea, langa lai Pepe, ka kaunga whawhanga le sua susu. E le mawhai ona e whaamatala ina aini mea, e le mawhainga e kalangoa ngi mongi urunga li, I mangi message kau marriage in kamaiki, rau akun kamaiki rea, lau kau kamaiki le loku, e kalangoa mangi mea kau urunga li, e le ima sea o ngai kamaiki. Same thing spiritually in Revelation. Ele mawhai ona e tala noa I ni whaalinga te tele mani mea matautia wa watu ele atua pe a whai ele o tupu ele o mawhai ona langona whamero whai upas fumalua. A wā foi ana whai o tau maa o po ua tatau wai ina ua leva. Ae ao ina toe o ina o tau e se tasi I mata upu muamua o le awhionga le atua, ua avea foi o tau mae o tusa I aile sua susu, ae le o mea a ano. Amene. O le tala noi I, waka kaunga wa levanga lo loku kangaka ngei, e le o a la lava ku maure mea kuai, e le I suia lava. Foi mai la ia, ka kaunga o male gaming ei, wa ka kaunga ko wa o inga le upu isi kangaka. A fai wa levanga e loko e kele ia o ale fa ola kanga ma e vesis kangaka le fa ola kanga ma o sis kangaka ma fa so sis kangaka. Ma lia lo finanga lo ke fa I lo tia te oi, o le la vea o il vaenga lea. Amene. A fai e tele ia o ina lava le fa ola tanga pe tele ia o ina pa eta ua ke riso I se isi matau iai. Mai e tele oa. Famata tusupa ia. Waka kaunga o male gaming ei. Waka kaunga e o inga le sikangaka. Fai o koma fai a onga e o lea. Ia mea nei. O ngā wakura ia mo fai a onga e o. E kele, o lau fua mai e lea tua le si mea fau. Wa kele la mea mai e lea tua. Ai whinga kanga ave ngo e lea o malama kangaka. So ilonga koe ofu mai la ia, ka kaunga koe fo I kaunga sauseisi, e toe o tau I mata upu, fo mai, ia avea fo I tau mai e tusa I le sua susu, a ele o mea ano, e koe ia, I mata upu muamua, the first mata upu muamua, mata upu muamua, kuso lai kalangoa lava I lea, I le tā ua o le sā tauro, o le tā ua o le salamo, o le tā ua o le wha o le tanga, o maka upu ngā la e koe o le e koe kalango I kangaka, o le isi kangaka, wa levanga loku, a la lava e kautio la man maka upu le sā kauro, e fo I al sā kauro I aso uma, wa ka kaunga ko le sā kauro, ai sau luma le aso le nganga pa ia. Amene, wa kaunga sui le me ke sau e luma, wa lava I al salamo. Eka. There's nothing wrong with Salamo. So, but I want to challenge you. Awangi umaleo langal ngi o ngā lawe ke ku mau ala makaha upu e kasira ngā. Hale, woi, kako kaimi. Hale, yei kako kau ki ngonga. Hallelujah, you guys all right? Amen. For mai la ia, a wā o I lātou uma ua whaasusuina I le sua susu, e le ata mamai I lātou I le upu o le ami o tonu, a wā o tama mea I lātou, a o mea a ano, ma e mātutua ia, o I lātou ua māsani o na langona ina ua o sooina e iloa ai le lei ma le leanga. E tā uala, e iai tangata, e le mawhaionga e whaamakala inga iai ia mo mea loloto, wa e mo mea ai whaaleanganga, o mea a ano e ai tangata mātutua. Amen. E
e le mawhaina e ave se fasi kalo ma se fasi povi se tulo. Ai ave whawhanga e se tamaititi e oti ai pe o nā ai. Mere nā wala ina tupu le ola wha masino ma wa aiwa e se ale ola o iska ngaka wha le anganga pe ola e pe ola vo ilele kire rofa makala. E ese ha o le vai ai lea me o le fai kakala i o lesi o la wha le anganga o lesi ese ha because o mea ai wha le anganga lai whawhanga i ele o tala whianga ai. Wa ave i le meat wa ave i me le tala whianga ai ta tau ona toe fo i lea sua susu ele suia. Amen. Mo ila tauia o le whamakala muamua le sesenga ai umaloa i kakala ngoa lola i sua susu ele suia. A le kako kakala ngoa le gaming i le Pepe. Fo mai la ia, taunga whanga le sua susu, e le o kala whea ngā ia, ile o inga i o maka upua. Isi maka upu ia ia ke riso. Isi maka upu lo loko aku. Wha whea ngā alu e kala ngōra spiritual warfare me e fia kaure, i le kaua wha le anganga, ai ke le o ola i lea. E ke le o ola i le upu le tua penga ea. O ina le upu le tua, it's a process. Pena o whai atu, nothing wrong, o totono le kale sia, e ia Pepe wha le anganga. There's always baby Christian, ona e whanau fo wina tangata, e eini so i la tau na vato atalia Yesu a ve mari im whaola, a watine e manatu wa eto e ina, ma lielo loto a whai wa e matua a na vato atalia Yesu, hei, na vato a va ai oe whamero tala tuspa ia, e unskillful pe le aise a, e le aise malama o le Pepe, e le mawhaila o nga e whaonga inga se Pepe. Whamai tu whaitawau surua whamai. Aua foi on, awa foi, ana fai o tau maa o po ua tatau, wai ina ua lewa. Ai au ina toi o ina o tau e se tasi mata upu mua le a fionga le atua, ua vea foi o tau mai e tusa i aile sua susu, ai le o mea ano, a wā o i la tau uma e wha susu wina i le sua susu, e le ata mamai i la tau i le upo le ami o tonu, mea mua, o le Pepe wha le anganga, auangi e ku ua ilunga e le la unga se upu. Auangi e wha la unga se kanga kaulai Pepe wha le anganga. Because from matala tu spai, awang e kua yese coffee. Amen. Ora upuna tu spai. Ai se a ona ele o skio, so se Pepe ai kere kua kere fai se Pepe alo e kungu se ki. Tu ai ia mo me nga luenga fa le tino. But when it comes to the spiritual, you don't trust a baby. Amen. Ale ta no tu spai. Fa mai ona ele o yai se a, ele o yai sona i loa po sona, ele o ata mai le Pepe, mala mai. So e te tau ona o oina. Aleluia. Ha o oina ina ia tupu, mea ngā elenga whai kako pai po study, ia kupu oe, e alula ia ke au ngā lu tau tari tonunga, ma tau e kare sia. Wha o ngā ina oe, a laua e whaia o oe tangata ua wha matua ina, i le upu le atua. Aleluia. Ka ua kele kako pai po study, ameni. Ka ua kele mo oe, e whaonga ina oe le atua, a laea, a la ua e matua, e whamatala tu spaia, e le eise aka mai se Pepe ke whaonga ingai. Whamela ia, a o mea a ano mai e mātutua ia, o i lātou ua māsani o na langona ina ua o ina soo, a o soo ina, e loa i fo i le leima le leanga. O tangata ia o la ua lātou learn, o laua i loa le tangata lea o whawhanga i le upu, e le teimina i loa le tamaititi se i tu lou sa mesi ko kongo o ngā kongo le whale. E le skamakiki wa tuputupu le skamakiki o ngā i loa, e le kakaunga ko e mesi kongo le whale, o lai e le toilet. Wa i loa lo kamakiki alu wha o ngā le toilet. Ale me mua, o whiare mea e toilet uma le kamakiki mea uma. Ai ino ua matua, mwha solo ina matua, i loa lo kamakiki, e iai lale. E la e laua o ina laua mata no na iloa e le meta o the toilet. So that's a really I me o fonga ngai se. Pa lo ngala utala la le totala no le Pepe. E pe o mena le tupu e fa pena fo ila fa le nganga. E ta tau ona ha o ina ina ia mafai ona fa matua ina. A o lo na o ina e kupu ai lunga. E le fa pe fo ila o le a ai ka me ki le susu. A o me na matua a makalonga fa fanga ile a. I mo mea ai, ave iai le mama. Ki opo i loa ngisi o vaireng whanga u ngei ngi usila ma ngia ngā kupulanga le mea ka o le mama. O le mama o le mea voilele kangolo mo kua lamu wha malu voilele waile inga ko apa mea ai la aso. Ai ka mama i ka kou o ka ika i la aso i loka grandmother. Mama ka laka wha i voilele i aso la ingei. Ia,
Io, saka ai mama voi, kako uma. Ke awe male mama nga mama, oi lo ki ngai la so. Kako ai mama uma, amen. Taftai le tua mole, mo tatou matua, tausi me ti tatou, hallelujah. So, amen. O le tatou mta upu muamua na spiritual growth, o le pepe le na tatou tanua tamaititi, pe hau o le stofi, hallelujah. Ke le fo ila na tura tele yo me au na eiloa. But this topic called spiritual growth, au te manao au te le tu wale no fo le ia fiaki. Te manao e vatu ia. Hallelujah. Nisi o tau tinonga mai le upu ale atua. Hallelujah. Nisi o tau tinonga mai le upu ale atua. Al vai aso tofi tatu tala noa loi le upu ale atua. A te manao te tuputupu i le faaleagaga o le upu ale atua. Amen. O sua susu ele suia. Tele o tatou Bible study na e fai. O le upo le atua. E le o whaonganga ngisi mi o kako main text sa. So, you are good. Na se ki awe. Amen. Nisi ne o tau tinonga o te fia whai taua. A tonu e whaamarusi au mo lau sa valinga. E tele tau tinonga na au mai. Ia o tau tinonga nei le a mata e tatou sa valinga. So, whanongonongo mai e tau tinonga. O le au le ta ua ingo i la tau na mai tau tinonga. Ia, ona ili au me o te wangalo o sidi e pe whaakanga o whaonganga la tu swafa so lela a reader tona tau tinonga. O le tau tinonga leo niso i la tau mratato Bible study for mai. Blessings and talofa Pastor Kevin. I have been following KLM for some times now, and you will never know how much you have changed my life. Pretty much is God, not me. I, like any other human being, is not whole before our Father, Heavenly Father, but I'm trying so hard to. I am a sinner and struggle each day with it. Your message from last Sunday night program touched me so much. I once had the mindset that God had punished me when I was diagnosed with thyroid cancer in 2021. I told myself that this is what I get for being so far away from God. In 2019, my husband and I separated, and I moved here to United States, and my husband moved back to his family in Apia. After the birth of our second son, we found our way back to each other through you. We started watching your program and Bible studies daily. It makes our marriage stronger than ever. But we lost our way again. We were far away from God again. And then I was diagnosed with thyroid cancer, and I took it as a sign that God was punishing me. I prayed for his forgiveness and started to turn my life back to God. Before the doctors did the surgery, they told me that there was a lot of cancer and that they will try their best to remove most of it. My family, my husband, and I prayed and did fasting for a week before my surgery. After surgery, the doctor told me that they did their absolute best to take most of the cancer out, but there still could be more. 3 months after the surgery, I had to go back to isolate in the hospital to take more radiation to try and get rid of the rest of the cancer. And my faith pastor was stronger than ever. I got on my knees and I prayed to God to claim my healing, just like your message said in our other Bible study night. You relayed the message that we must claim our healing from God. 2022 and I am cancer free. Wow, praise God. Cancer free 2022. And faith stronger than ever, all because of God, not me. Hey, all because of God. Hallelujah. So, guys, praise God. Thank you. I know you guys are blessed il tato Bible study. Thank you for your message. Pawal meo te nau I tō tau tinonga, whai loa mai le mea ua whai e le atua I o tō wola. Ska mai mea kako Bible study. Au fōsong si I lungan Bible study man whai whi au pēla. I know your heart is honest. Amen. Thank you guys. Whaftai mo tau tinonga. Whaftai mo tau tinonga matango fie I le tau tinonga lea. Le ua whai e le atua, wha malo lo e le atua. Amen. To restore e le atua le marriage through our Bible study. Hallelujah. Praise God. Wow. So tau tinonga lona lua. It's one of the powerful testimony for me. Vi ia lea tua ono se avano le lei ua maua e whai eise tau tinonga o te whawhetai
ai I le atua ono le whaongaina o lausunga Pastor Kevin e awala mai ai lo na whina ngalo whaafitai fo I ata oe Pastor ono lo wola o whaina atu e whai ai lana ngā ruenga. Ai wa o manatu e whaisina mori mau puu ono o le lei o le atua I lo o langa. O te le manao fo I e toi o tele se whaamatalanga I mea na o iai. Na paulo unau ta inga o le whailoa o le atua na suia mea na o whaia. E na oni nai vaenga lava o te tauatu, ona ia o ngā ele ngata ia whaamalusia ai se anganga, ai ia whaola ina I foi se uso po o se tua whawhine. A o iai le lalolangi, sa matua o lava I o onga matautia, ele ngata I le tau valea, whaalumaina, ai ua iai lava foi la ngona a aluatu lava ua oti ai, ua pau lava. E le mawhai ona o tāina atu I lungo le neife au tusia le tūlanga na o iai. Ai o te whaapea atu, e le aise mea e le I o iai le o langa. O le mea o te fia whailoa o le lei ma le alofa o le atua ia te au. Sa o nofo I le mātou whale se tasi po, ma whaila u telefoni. Sa o tau I le live, a lau susunga, ma o whaalongolongo ai loa. Na o langona le pai mai ai, o le anganga o le atua ia te au, whai mai le tatalo o le vala au, a lau susunga Pastor, a o to atuli I to tonu o lo upotu, ma ua o tangi. O langona ia ua o langona, o te lei langona muamua. Talu ai, ona o au o lo o matua, tu watu a toa lo uloto I le atua, ona ua o langona lo ufaatau vaa I luma o le atua. Ai le ngata I lea, o se maisa o nofo maau, o te lei loa po ua fia ni tausanga, o mawai. Ai o se tala fia, o le teimina o whaalongo ai I a oa onga, a lau susunga na tupu ai se fatu I to tonu o lo uloto, lea na o mawai, le ola ma le malosi Pastor, o mai ma mea leanga sa o whaia ua ave e sea uma I le atua, ua o sa o loto mai mea uma vi ia le atua. Hallelujah. O lau wha malosi fo I mo tupulanga, auana I e whaapea se I e o iai, o le mea ia e tuu I lo ma faufau. Ia e I loa e a asa le afi ai e te le I pa iai. Tātou whaangalo mea ua tua nai ai tātou sa vavali whaatasi ma Yesu. E manu ia ai mea uma, whaafetai mo le avanoa Pastor, e whai eise tau tinonga I vi ia hai le atua, whaamanuia le atua I lau sunga Pastor, whaapea foi si o tātou ainga. Amene. Hallelujah. Wow. Te I loa tanga le moni maule na ufai tau na murumuri tu nei, o le tasi le oso, na wala au me le tasi o po. Hallelujah. Lua tau sanga talu ai. Ona na te leo whaamatala ina uma mai I ono o le message lai mana o e whaapupu mai ono no mana o e whaapupu a lela konga whaumi a kunu moni mau pupu. Amen. O le uso lea. O vai e leo na te leo mauti noa o le maisa mauai te tu low e piliki. Ia tūlanga fo I lele a alu I le whaile whi au mamau. Ia o lai plead So, it's not nice to mention that here, but ringola utala. O le whamatala mai ai over years. Le lopo le hafa mai na ua matala no fo mai. E le lope nga ke whaakusanga I le whawhinge punga koko pe sili atu le taimi. Talu na maua I le mea I le mai le na. So na whaalongo le tātou Bible study le tausanga uma vai. Whai le tātou Bible study, whai le wala au, na to atuli whai tutono lona potu. Whai mai o lona o langa, ua uma mea wakango ingo o whangu whaamangongi o a uma si pili mga mea, ua ho o iai le ingo, o whia lava le mea lako awalako ua oki ai. You know what really blessed my heart? O le a lava lo tangata, I le whaatau waa o I le atua. Vai le a lofo o le atua le nei tangata. Te longa makoe o kangi al kaimi ka whaamakala, me le testimoni ngofo o umar wala au kangakale. Le umale ori o lo loto. Ono le nei atua, it doesn't matter. Po o ai oe, God loves you. Lewa le nei tangata molono o langa atua. Ingu pia, le leanga nga o whamai leise me leanga whamai Kevin, e o I kangakau ke le maasangi o ke aisi ai. Whamai waka uvalea, e o I tangata o lona a inga, whamai leise se fia luaku I longa whali. Ua makua I ila kangaka o longa a inga ia malanga amio.
Le kaimi ngai, whamai wa fia ka ngaka o longa a inga aku i longa whale. O ngā uso, o lau o yeisi suinga whaule o langa. Hallelujah. Fi ia lea tua. Kei lole mele lei, ai sui e lea tua lo o langa. Hallelujah. The great news is, o lau kwa malea, o le la asu e kasio a onga, o le kasio a onku spaia. Lau de ka ua le onku spaia, la alu e su e ai. E alu ai, lau mo isa ilia, praise God, amen. Ia le tua. Ia, marsi a inga le na whaapea na te tea, ai watoe whaatasia e lea tua, through our Bible study. Amen. So, le maka ukia i o lea tua. So, amen. So, mea le na esel tā ua o mea o lo o whaia e lea tua i tonu o langa o tātou umalava. I'm telling you, I'm so blessed I tau tinonga o lo au mai e pa ia mal mamadu o lea tunu o lea ua o tango vai ia. Pea no whai atu a whai mai sau tau tinonga. You know, just a little bit about what te lo o Bible study na te whai malau tau tinonga. O te manao ia te oe te tau tino mai le mea ua whai e lea tua. I really want you to tell the story. Le mea ua whai e lea tua I lo o langa. Amen. O mea nā lute mana o ai, o ala fwino le mea, whaftai lea tua, yes, our Bible study, e sa o Bible study, le wālina manuia lau roto ma oi nei oi, pa o te mana oi focus lau tau tinonga, I le suinga na ua whai e lea tua I lo wolanga, le mea na iai, ma le mea lau iai, se I tau iei tangata, o lea tua, po lea lava oi, le whakau waa oi lea tua, e whai e lea tua mea sili mo oi. A whai o lea e te mai mo ma le whiawhire nei, mai lau tau tinonga le mea ua whai e lea tua I lo wolanga o te whai tau o tunga whaatasi every night o lau tau ma whai read whaapupu o mai kou kau kingonga. Amen, ma e kau kingonga lea, kako kau kingonga ngai po, pupu wangai kau kingonga ingo mai vi ia lea tua. Also, whai le nei a whiawhi o le te mai mua mai, e te whiatalia Iesu e vea maari im whaola e whanau. Lono winga e whangau loa, le ke Pepe. Amen. Whanau lo wanganga, nothing wrong. Le se meo leanga. Ia ta talo ia te oi, se I e whaia te talo o whaola tanga nei a whiawhi. Whate tai mai upo te talo nei o le a o whaia. Te talia ina Iesu e vea maari im whaola I lo o langa. Pei foi ona whaia le uso lena foi mai na tau tino na to atuli masala mo. Ma tau tino le atua e vea maari im whaola. Wa whaia e le atua mea sidi lona a inga, wa wha malo lo e le atua e o ilana whanau, wa wha manuia e le atua. Tau sangaran ke ngei, ala ua makuar ke mingi, wa va e spira ai sea, langa lae ko anga sa ili, halu, lala alu le angu spaia, wa va ele maka ukia o mea o whaia e le atua leo langa o le kangaka. O le fo e mai mua mele whiawhi thank you brother for your testimony, wha manuia le atua ia te oe male a inga, wa avea lau tau tinonga o se wha manuianga I le tino keriso. A whai te whiatalia Iesu e vea maari im whaola le nei a whiawhi, te mana e wha tai mai upo te talo le nei, I le nei a whiawhi e whaola ina ilo wanganga tātou ifo matalo. Follow me, whataitai upo talo le nei, le tōra mātou te mā, wa o whaalongo I lau upo le nei a whiawhi, e ao ino mātou toi whanau whawina, ina I o mātou I loa le mālo la ua whio. Le atua, wa o whiriwhiri le nei a whiawhi, o te talia ina ai Iesu, e a vea mo wali mo whaola, o te whaatua I lo loto, o te tautino I lo ngutu, wa e whaatu ina mai ke riso mai na ye uoti. Wa o whiriwhiri fo I lo loto, ma o tautino I lo ngutu, o te avea ai o Iesu ke riso, e avea mo wali mo whaola I le nei a whiawhi. Whaawhitai mo lau whaola tanga, wa o talitonu, wa o whaola ina, ono o Iesu ke riso. Amene ma amene. Hallelujah. Whamaile upor tuspa ia, e le aise isi e wala au tamā e le fuifua, e turi e sea. Amene. Whaaftai le atua mo lana whaolatanga, e a maka lau sa walinga whaaleanganga, I lo whaangau muamua. E le keike I au kama kiki whaaleanganga, e le I whaangau. Whamai Iesu ea, whanau le tino, malea anganga. Whamai whanau le tino le whanau I le anganga, o le anganga lea, whaafena whanau lo anganga. Talia Iesu e vea maali im whaola mai tau tino I lo loto, I lo ngutu, tau tonu I lo loto tau tino I lo ngutu e o mai le ola, bo ola lo wanganga ia keriso. Wha manuia le tua le nei a whiawhi, o le tātou Bible study le nā, o le o tātou a mata tuputupu wha le anganga, I eile alofa mleanga le leo Iesu, ono Iesu keriso,
Amene. Ai, se i usua kula o pese. Amene. Kako ususu mai ele nea fiafi. Ele, oye, ele. Avelo uo la ia onga le ali ia u fe au ave oua so ua toto evi iai o lau afio o lo faua nau e au na tu ia te oe ia e talia o au atoa o lo faua nau e au na tu ia te oe ia e talia o au atoa. Avelo wola, moleli. Yeah, ono Yesu. Amen. Love you guys.